piramidi Sunca, sjevernoj strani piramide Sunca. Svaka piramida na svijetu ima svoju orijentaciju. Recimo, Keopsova piramida u Egiptu, naša piramida u Visokom, piramida Sunca, su orijentisane prema istoj tački, prema kosmičkom sjeveru. Kosmički sjever je tačka u univerzumu, u svemiru koja ne mijenja svoj položaj. Obični sjever koji gledate pomoću svoje navigacija, GPS sistema, kompasa, oni se stalno mijenja. Dakle, 42 km godišnje između Kanade i Aljaske. Međutim, ova tačka, kosmički sjever, se ne mijenja. Da bismo znali koliko je inteligentna ova civilizacija koja je napravila piramidu bila, trebamo da vidimo koliko je dobra ta u stvari orijentacija piramide. Piramida je visoka 270 metara, to je jako teško za orijentisati tačno. Ako imamo primitivnu civilizaciju, ona neće biti u stanju da bude orijentacija perfektna ili blizu perfekcije. Dakle, orijentacija ove piramide iznosi 0 stepeni, 0 minuta, 12 sekundi. To je greška. Dok Keopsova ima 0 stepeni, 2 minute, 0 sekundi. Opet jako precizna, ali je naša preciznija i veća. Ovo je najveća piramida Sunca, odnosno piramida na svijetu. I nalazi se u Bosni i Hercegovini. Sljedeća stvar jeste materijal od koga je napravljena naša piramida. Ovdje imamo betonske blokove. Dakle, 2006. godine kada smo krenuli sa radovima, prvo što smo očistili jeste ovaj blok. Velik je 4,5 metra, širok 1,5 metar i 40 cm ima dubinu. Dubina je jako bitna ovdje zato što veličina i širina variraju. Ali dubinu imamo 40 cm kod svih blokova koji nisu razvaljeni. Većina blokova koji su ovdje razvaljeni su od strane čovjeka. 40 do 70 godina prije nas prošli ste upravo kroz jedno romsko naselje dok ste se penjali gore. Znači oni bi stavili dinamit između dva bloka i pustili da taj blok eksplodira i onda bi koristili taj materijal da prave kuće. Sad s obzirom da smo mi došli ovdje, ovo smo počeli čistiti, otkrili smo da je u pitanju piramida i to se više, hvala Bogu, ne dešava. Znači, imamo čak i šemu redanja tih blokova. Evo pogledat ćemo. Ovo nam nek bude blok broj 1. Sa polovine prvog bloka imamo drugi blok. Onda sa polovine drugog imamo treći koji ide gore, četvrti koji se vraća dolje. I peti blok bi trebao biti gdje ja trenutno stojim. Ali, vjerovatno smo imali velike tektonske poremećaje ovdje, znači velike earthquake, zemljotrese, i onda se samo taj blok jednostavno skliznuo i sada se nalazi tu. Taj blok je zapravo samo se pomakao malo. Dakle, šablon redanja tih blokova je isti kao što mi danas redamo cigle. Da bi struktura bila čvršća, bila izdržljivija. To znači da je piramida napravljena da se koristi, a ne da se krije. I upravo zbog toga je mi i čistimo. Je li tako? Zapravo imamo i geometriju ovih blokova. Pogledajte, 90 stepeni ugao je ovdje, ispod, to znači imamo 6 strana po 90 stepeni. Imamo svetu geometriju blokova. Znači imamo blokove koji su modificirani, štimani. Sljedeća stvar, imamo geometriju piramide same. Ako hoćete, možete pogledati, vi teško da ćete vidjeti, ovdje ovaj plakat. Na tom plakatu ispred vas se nalazi sjeverna strana piramide Sunca, na kojoj smo mi trenutno, i vidite da je to jedan trokut, zapravo jednakostranični trokut. Nakon što smo obišli piramidu, provjerili smo da li su sve 4 strane jednakostranične i vidjeli smo da jesu. Imamo 4 jednakostranična trougla i onda imamo kao bazu ove piramide jedan kvadrat.